jembe yo adugura la fia nya tarwa mobile bonto ka fika yiga mi la fia afia ra kama limi igore ha strongbe planu yo ko mi atoro bon mi afofo ho ya achi ya den obulon ya da afia la ga popo ya ma anya umblanyi mi zo gitawagba mi aba wona na chonu yo na mi jawagba mi aba wona na chonpo chafwa anka mara kuku wa ba yiji to apa bana jagba afu na mi bo homo katara homo katala homo le apa makatan mie ekpo afuare la fi ke mia gbagba je mia gareji ele ko jo afi wabachi bench ji la fi afu mie vai na mie kpo afi ene no yin anwudum e ga popo ma fi ele ko jo afi ne bachi afi je vara mi je vado je vara ko na tanchwa do apun na mia ala fi ma apu na onya kokpo ala gwanyen okay ako nuru kata nchano la gwanyen ada kamera ra je nyi fa na lan ko nyi fa bune wanya afo ma ba ina mi bia anye ya glo kana mi bune wanya la afia nyi taina ne ba chichi ama nya fa menye wa fa mako ya achia ede fia nya fa nya fia kata ka fifla fia o masiba o ro pele o nojo o ga chichi akwa ma ojo arojo kala pato chi asmaji la kana o ga la koma wala asma ale nu ruvia do ya no viare ko ni aruru ara cho ni apa mo je korora fia mo rufia e mamla o ga to koli korora maru e bana ko jo foka ye va maru koli ko ya na fo na ndok chu ga ye va poa na adu fi to fia waji fi to garoro nya umblanyi ba chafu dama na ba chi jojoju na ba chi jojoju la ga wo poa mo ania ye duga na la ga we va na sa nkola ania komia wa e ko nyama mi do mbo bon ameyo le fukpepe amada na ajagba na wona na mi ava wona na le fuva ga na kamanya wona mi mi ya gbo van gbe sia gbegbe isia ye fia va ga gba na kamanya wona mi to na fia wona fia avion nya fa malalo na le nkulu nya nyankuma uta ala nkulu nyankuma nya tapa mara ko akpo ga fi na fla simiti kotoku reka 500,000 afi na va ma 100,000 afia tu kwa no me akotuka ibe gala vovo afia na plus ngire kafia ayi na 1 million vo basi ngire kafia wa ayi na 1 million vo nya kpo miara yakini nya kpo fa afia je gbe shagbe kaka na re kamanya omu nya majimanu fu wonu afunfun yes anka gbolonya nya I will not doubt nyama declame de gakplu aba mi afia vangba shagbagba nana kama wo mu emi mi media houses mi awo konya ba mi aja agba mi adoboblo wona yawo plus suba nana na wo chuni on mi wo magbele dongo ba since 2015 2016 ye ojago mo chopu vama I'll definitely bring those some of the pictures, some of the videos mi akpo 2015 2016 ye nu ya ojago mi afia vam pada shine gba akpolo chof mo bukaka ka wo laji bukaka fu vama maga value over agokaji alia agava wodam atomenu to mi chatere ebe mi omi afi avant mi manana ko omna mi o mi na ka ona mi ore mi manana ko omna yo nyale ka glancho jo nyam chu mi ko ta ka on chu nyam chu baraka gbo awo no ba ko ta yero mi akwa dan shai no ba nia anka ni kade ha ishai mi la nia mi gbe nya ba do na ori mi ga no faji ku ka do mu do ra faji ku ka anunaka afi ndaka berebere po nyanya ife va su bunoi no na ka ngala unyefio ke mo daria enye avo ife fika ngami na fia kama je majari chicken obu mo nyewo aw afo bara ku kama jari chicken obu mo nyewo e ba no fia uje na mba ko di chikare no ko go to na ka ngaliu abo ho na ka ngala shinyefia mo go adi chikari adi chikami na nyata foto mala nami media nyata foto mala media tani gba ji gamala aw mara kukuno baga tani bawo uncle anyare glombe afia nwa badu a yemanya leke woge ya lawo ne va ji adi chike no ha ade ji
mede kuku ɖe hemata mawu dziƒoʋĩtɔ ne ka atia ame aɖe le gaƒoƒoa me ne mía ava kpe ɖe efo ya ŋu le gaƒoƒoa me megagblɔ gakpe 0249598 yɔm ame aɖe nane le asi wɔ afi aɖe ne kpɔ míava kpe ɖe anke ŋu le gaƒoƒoa me egbe ne ye kpɔ aɖitsike nu le gaƒoƒoa me hã nya enye nublanyinya ene bunɔ ye nye ekpo zã mie le ne mi ɖe kata nya o gblɔ gana mi be nyanya ari ania ekpo zã me le fia yi me Uncle Penya touch him. So you out there, what Uncle is only saying is, it has come to a time that he has nothing to do in this world. His fishing boat has been taken by the sea. His fishing net has been taken. The whole house has been taken. He has nothing left off. The only thing he has to do is just to take some poison and then end his life. Then that is all. And what I felt at this moment was embarrassing to me as a journalist coming to report a story, and he would tell me this. So people out there, I have nothing else to do than you out there to help me. 024959829. It is definitely what he is saying that. He's saying we've been coming here since. And I can tell this, I can say this over and over again. I've been coming here since 2015. Nothing has been done. From Puvema, nothing is going on. They are tired of us coming over here. Nothing is happening. So please, I'm using my platform so that we can help them. 3-4 of them that have spoken to me and they need a help. We'll still go to some of them. Please, let's touch somebody. God Almighty, touch somebody so that we can help them. I don't know what to say anymore. Thank you. Chare matonfo no fo awonu kakafia ye matonga no fo do mavaje do ke maje do ko matonga nana ko mu na ba ye mato toji mu kero ko mali akwa ke no vinyo kpo nana ma e makona aruna nene mai no kpo nana e na kona aruna vo e ya chapwa ha akoya na lo po de kabima na wo chapwa ga ba ko ma shi leke ne wanye ba view na va ba wa ko du de leke malo ajua na view o tan ko mu yi me da pere ha ma bana jagba opun na mi be ne de me be anya fu pepe be ne lafia mu de kama ju mama se gomo chugbon ezan ga ya do mode leke won akojo attention e cha no brega no attention yanu mijo fifi lafia afi o ba ro kogbo uncle me da pe be na fun na mi okay ajembe yo adugura lafia nye tarua mobile bonto ke fika yiga mi lafia afia ra kama limi igore ha strongbe planu yo ko mi atoro yi bon mi afofo ho ya achi ya den obulun ya de afia le gapopo ya ma anya humblanyi mi zo gawagba mi ba wona na chonu yo na mi jawagba ya ba wona na chunpo chafwa uncle mara kuku wa ba yito apa bana jagba afun na mi o homo katara o homo katala o homo le o pa ma katai fo no kata Yeah, miegere madam ji. Madam na nam nyanya ba miakpo. Afi yo odojo la. Echi vagere te pa judofia. Yo kopote o machi hunji. Nuka hogawa miala akokpara me yo. Bo, afo nwo ya nya ramola. Echi jujuju manyanka ogwa lawo. Enye tamobu bo. Ali wa shi wo mu na mia. Mi ka ju enye ba mi lost voice connection la fia. Ta enye akumati angbo ku de nwa enye. Afo kaka voice connection amieja mi lose de la fia funa mi blibo nuko ya yo la ga hofo ya mo chu za ya ka yo la fia yenye ya ikwera atako bubu mala nyaka ye la shinye fia maglo nuka el machine maglo chu mana do ajana spomi
mia zore ngogbe mia enye tadu mama enye tadu mbe gafufu ya ma yo le zaji chu zan yo be oda nwa dua yo metinu yo oda nwa du etsi va gble dzodofia kupota eva tsi zikpi ya dzi ye nɔnɔma ema va tsi zikpi dzi mizɔ ne miakpɔ ŋgɔgbe ɖa afi ke nuwo dzɔdzɔm le teƒe yiwo ke ŋu bubuwo ga dzɔdzɔm mizɔ ɖe ŋgɔ ɖe miakpɔ ɖa fuveme ƒe enuwoa enye miekpɔ mikpɔe amewo ƒe ŋuwoa eɖewo va tsi atsitame tape measure nye wotsi atsitame eŋu yiwo ke wofɔ tso xɔ mɔa eya va tsi atsitame leke wo nu yiwo wɔ ge enye nublanuinya mikpe ɖe wo ŋu be nu yiwo ɖe nanye nu yi ke come to a pass. You know, I lost voice connection. Start. Mommy, egba mi jagba egereji o. Eke mi xwe se be wo xɔ nya la fia fifia wo kakira. Ezu aflagba kaka vio mama wo yo vie ma ba kakira. Mi nya be me taflache. Mi nya be dono nenye. Kaka ne va cha fia. Leke gbangbo du na ndia. Marunu. Ne ngwana. Jia poka sana. Kato gali flana. Viwo je kachano ndia cho gali eflano. As we see the time, it's 12:07. And the nukachan dia va cho gali efladu. Chafu hani edemi da la fia. Chafu edemi. Pomotorika. Fifila chapu fifia okule mama yo viu kuma chafma. Leka lo wagana la. Fifila wonto eva chafia. Leka wagana la momi. La como lima ogori. Moko pone chitarako. Moko pone chitarako. Okpagara mchinyo. Ro chito kotokuma la fia. Echi tokotokuma. Echi tokotokuma echi afia. Nkpolo na kpe a. Exɔ yi me ko omloa. Afi echa eva dewa le zangawi eva. Exɔ le okakara afia. Exɔ le nya okakara afia. Ne wanya be nane na dzɔ aleka ɖe wò ƒometɔ ɖe dzi le gaƒoƒo ma aleka ɖe leke na woe. Ike ezã gawi eve wodzɔ ɖe dzi ya kple yo mama yo vi ye koe le aƒea me afi enu ya dzɔ. Ike adadi afi wo va tsi. Fafa ya me. Ike wo le afi ya. Mɔmi, nyake na gblɔ ne dziɖulawo alo ame yiwo le ŋgɔgba kple su be nane woanya ƒe na mi ne matres ɖewo kɔ vɛ na mi. Nye mekaɖi be mekpɔ matres ɖeke le afi ya fifi la yo. Abatsia nye matsi afum. Nadmo edze be anya ƒe na ame yawo le afi ya. Batsia le matsi afuma. Mɔmi, nyake na gblɔ ne ŋgɔgbetɔwo ne nu yi ke woawɔ na. Shishare nyai magblɔ gbɔgbɔtɔ ye woha gblɔ na wo la fofo ezuber kunyeva enyeva yanyu kaka anye ke ate le asifia gblɔ na gbɔgbɔtɔ sia ke kuma gblɔ be mi kpe ɖe ŋuti na mi to kuku ɖe me nye te kpe ɖe ŋu aɖe na ma ke nye wina to kuku ɖe me Kpe ɖe ŋu ka ne. kpe ɖe ŋuti tɔ abale hinya nu yiwo na ma fie me nu dagaɖo nya derina yako jimala Akpe ne na kpe a mɔmi mete ŋu ƒoƒo mo. Ale me dzi be mɔmi na ɖe eƒe dzime. Kuxe yi me wole le afi ya aɖe agblɔ ne etatɔwo. Ebe míawo míeva kɔa mídze agba míakpe ɖe ŋu. Afi ke míakpɔ be yeƒe nuwo nanɔ na ya míadzi ada ɖi na ye. Nyaselɔ enye kpli woe enye ye ewoe nye yi. Ekpɔ be le gaƒoƒo ya me amewo le afi ya tatata zã. Mesia me ɖe ƒe kuhiwo gblɔ na mi. Ne mi be míadze wo katã dzi ne enye kple nye cameraman míazɔ atsa ame yiwo dzi be míanɔ kpekpem ɖe mɔ ŋu ɖe míate ŋu wea. Medzi be afi ke ne le gaƒoƒo ya me. Ye ne kpɔ be ƒuvemetɔwo ƒe hiahiã ya eka asi dzi na wo. Dzagbana yɔ mi 0249598269. Heya ko míate ŋu wɔ le gaƒoƒo ya me akɔ kpe ɖe ƒuvemetɔwo ŋu. Ebluawo gblɔ be kitsoe bia nsua ne 10 pesos ne do da 50 pesos ne do da
nya garem oji na mi va presentation ma wogana wa you definitely make a coverage nya akpogbo be awo enu ya ka jola fia mi wona na cover para me onwa mi jagba mi konwu ya cover ne mi ho mi akpo mi ma woga anya bado mi we de nkuma chochojo momi fa kuku yo fonam le gapopo ya ma kashe jina mbli bonto ba mi akpere yon ajedo dono ma tenchu na zona man adore ka wo mu para mian amula fia on to po donore ha ma ento ma fo po wu adachi agagama monamo momi ehia na kuku mi apakparon ama vovovo la fia ohia na mi apakparon na mi akpo akova na wa anyen adamaji mi asira fia mi ayira mama mla oji ba jagba 0249598269 Francis Tay Evavaga enye Eponko Evavaga Francis Tay Evavaga na mi akpere ameyon yenkonye Francis Everlafte mi agbagba jege plus mi akpere ameyon na kashe jino na mi akpere pouvoir moto manya afia yo jegomocho afumaji since 2015 otatan click vukaka va do ashirafia awon mblani ba ule fukpepe ya mo mi zore ngogba Yo va comer un poco, echar una plero.